যাই হোক, মানে জয় জয় শ্রীরাম। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে হলো, আমি বর্ষনাতে অন্তিম সময়ে খুব ধাক্কা খাইছি। আর ধাক্কা খাইছি কি, নিজের লোকের কাছে, মানে যাকে আমি মন থেকে যাদের উপর ভরসা করতে। ভরসা করতাম, প্রেম করতাম, তাদের কাছে আমি খুব ধাক্কা খাইছি। ওর জন্য আমি মানে মনের ভিতরে এমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেল, ওখানে কিছু নাই জিনিসপত্র। কিচ্ছু নেই। আমি আবার কৃষ্ণগোপালকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কৃষ্ণগোপাল কিন্তু কৃষ্ণগোপাল আসে তো আমার এখানে, আসে না। আমাকে পরিষ্কার বললো না কিন্তু। আমি না, বললাম যে গৌর হরি কোথায়, ওকে দেখা যায় না অনেকদিন। আসলে কৃষ্ণগোপাল, কৃষ্ণগোপাল নয়, আপনি চিনবেন শশীনন্দন, কৃষ্ণগোপালের গুরু ভাই। ও হচ্ছে হলো কৃষ্ণগোপালের পটিয়ে পাঠিয়ে উল্টো পাল্টা করে বলে এখানে 2বার এসে গেছে, কিন্তু আমার এখানে আসে নাই। আমি ওর সাথে কথা বলি না, কৃষ্ণগোপালের সাথে। আসলে ওই জন্য আমাকে বলেনি। আসলে ব্যাপারটা কি শোনে, আমি তো অনেকদিন থেকে তোমার খুঁজছি। ও হলো আমার কাকা গুরু। হ্যাঁ। তো এবার উনি তো গুরুর মতো, আমি ওনাকে স্নেহ করি। এবার সে যখন ওনাকে এত ভালোবাসি, আর ওনার সামনে আমার সাথে ঝামেলা করে অন্য সাধু, একটা কেমন লাগলো জিনিসটা। এবার ওই জন্য আমি বললাম না, আমি তো ওনার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবো না, যেহেতু গুরু। ওই জন্য আমাকে বলেনি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন কৃষ্ণগোপালকে, আমি বললাম যে গৌর আমি হরি গেল ওনার সাথে কোথায়। কথাই বলি না। তা মুখটা দেখলাম গম্ভীর হয়ে গেল। হ্যাঁ, তা আমি বললাম গৌর হরি কোথায়। তা বলছে ও অন্য জায়গায় চলে গেছে। আমি বললাম, কোথায় বলে আমি জানি। তা আমি বললাম যে ওর জিনিসপত্র সব এখানে আছে তো। তো বলছে হ্যাঁ। ও বললো না। আমি মাঝে মধ্যে ফোন করি লাগে না। Ką tik buvom pas Gaurą Haridas Babadži. Čia yra tikrasis Vamšivatas, vieta, kur Krišna užlipęs į banjano medį groja fleitą ir kviečia gopės ateit pašokt rasą šokį. Ir šitame miškelėje yra įsirengę sadų, tikri sadų, nes čia pinigų neuždirbsi. Čia jie giliai medituoja ir kiekvienas įsirengęs tiesiog taip, kaip gali. Ir aš ką tik pafilmavau vieną trobelę, mokytojo draugas, Gaura Haridas Babadžis, vat kaip gyvena vienuoliai. Nu, įsivaizduokit, koks paprastumas. Maišai, brezentai, bambuko lazdos, kaip karkasas. Na, čia galėtų bakti ir pastatyti namelius tokiem Babadžiam. Čia veranda, kur ilsisi. O tas kambarys, tai ten, kur filmavau, nenorėjau šnekėt, tai yra visas jo kambarys, matėt, kamputyje buvo virtuvėlė, Rada Krišna su Giriradžiu ant supuoklių ir lovytė, viskas, va, vandens. O čia vat yra jau, kai yra vasara, kai yra 40 visų virš karščio, tai čia yra kūleris. Nu, jisai pučia tokį su drėgme, tokį vėjelį šaltą. Nu, simboliškai jau užtenka prie tokio karščio. Nu, va, dviratukas. Ir ką, ir kažkokia brezentinė medžiaga, kai būna liūčių sezonas. Ja, užmesta gal su lapais, o papačia skarda. Tai čia ta medžiaga su lapais ar su kažkuo, nežinau, čia matau, po ją kažkas yra pakišta. Jo, tai turbūt skirta tam, kad biški sulaikyt karštį ir šaltį žiemą. Nu, sienos irgi, matė ten, sidabrinė spalva iš vidaus cinkuota, o čia va, paprasti skardos lakštai. Tai va, taip gyvena gurų lygio vienuoliai, ypatingai šventoj vietoj. Nepasimiau stovo, neplanavau filmuoti, bet vat, tokia vat vienuolių gyvenvietė nufilmuosiu. Ne pirmą kartą filmuoju šitą Vamšivatą, bet kad suprast, kad kai dvasinė pažanga yra, žmonės gali net ir taip gyventi ir pasišvęsti meditacijai. Čia neužsuka jokios praktiškai grupės, nieks čia pinigų neaukoja,
didelėm sumom gyvena ypatingai kukliai. Čia matau vandens sistema atvesta. Ir kaip guru sako, čia tik gyvena tikri babačiai, nes čia yra tik meditacijai į lilas vieta. Čia yra pilų medžiai, kurie be abejo yra ryšiai ir išminčiai, augantis čia ir medituojantis. Yra babadžio drabužiai, tai yra viską, ką jis turi iš drabužio. Ilgas drabužis, kuris pakabintas dešiniai, tai yra bahirvasa, tas sijonas vadinamas. Taip. Po to yra maikutė. Matau paplyšusi ir yra kaupina, tai yra šventas dalykas, apatiniai. Babačia kaupina saugo babačiai ir laimina laikytis skaistos. Yra labai svarbus dalykas kaupina. Kai gaunamas babadžio drabužiai, kaupina yra šventinama ir guru įteikia bent jau 2 komplektus kaupinų mokiniui, kai jis laikytųsi skaistos. Šitą dalyką tik sakau tam, kad supratimą turėtume apie šitą kultūrą Vaišnavo, o ne tai, kad čia pafilmuota patinis. Tiesiog tai yra sakralus dalykas kaupina. Šventas. Skaitosi, kaip guru sakė, jį mokė jo vyresniai, kad bhadžanas yra gerai, mantra yra gerai, viskas yra gerai, bet jeigu skaistos nesilaikai, tai nieko neturi. Ta prasme, kad dar svarbiau yra skaista, ant tiek jinai yra svarbi. Tai aišku, kali jugoje tai tampa labai sunku laikyti skaistos, bet jeigu žmogus laikosi, jis gauna neišmatuojamus palaiminimus. Neišmatuojamus. Arba bent stengiasi laikyti, dirba, kaip mes paskaitose sakėm. Nu va, užtikom. Sako, čia nais nenodinga. Bet vat jų čia ir pasitaiko. Ir tu nepastebėsi. Odos spalva panaši į molį. Ne, tad dabar odega tenais. Va. Nu, gyvenimas gamtoj. Nu va, paprasta va. Vat sodybėlė, kiek čia kokie. Tas namelis 1, 2, 3, 4, 5 metrai ilgio ir kokie 4 pločio. Iš skardos ir bambukų. Ir brezentinės medžiagos. Va, kaip pas tikrą Vaišnavą ir priklauso. Auginamos yra tulasės. Tulsi Maharani. Va, ir įėjimas yra toks. Turi pasilenkti, nes šaka graži pilų medžio ir tave sutinka tulasi. Įeinant. Kaip gera ir malonu, kai matai tikrumą, grinumą. Kali jugai taip sunku rasti kažką tikro ir grino. Randi tikrą vienuolį, tikrą babadžį. Tai širdis atsigauna. Na. Aš nesakau, kad visi turi gyventi taip, bet jeigu žmogus taip gali gyventi ir medituoti, jis tikrai turi būti pažabojęs savo juslės. Kitaip čia išlėksi lauk. Protas išmes. Na, čia dar drabužį biškį pakabinta. Va. Čia kitaip protas neišlaikys, tau užsinorės kažkur eit, kažką daryt, kažką judėt. Juslės tenkinta. Čia va miškas. Į tą miškę vyksta rasos lyla. Jie sėdi ir medituoja, studijuoja. Be abejo, kas nori atvažiuoti, atvažiuoja, jie duoda patarimus, konsultuoja. Kai kurie turi mokinių, babadžiai. Toks vat gyvenimas. Atlieka sadhana. Tai va, visa šlovė šio Vamšivato babadžiams,
Gora Hari das Baba Jackie Chai.